Amasan Manipur area official YouTube channel enthusiasm si lalpa je sominin si baikon bola tunihin kipagum takmain inam sunga imisun ma teo to holim khomna Covid-19 Chungchangah nei theding ni umo chilna Manipur area office abatin akibola ama winle kipagum takmain ahun mantam takteo ai hung pik do piko Holimna pan theding jikun amau chungan le masan kipa khiwa gen hian la I coachumin hipi jikin hun sot pi ki khom thelo ni umu hi jing tamale le coachum na sepna he chol thelo jikin coachum mi pi te le inam sung igam sunga hipi in ei sukhak na pathin bangtin ki veng thedi mu coachum mi pi te ti in engai tuna tam takoma ji to kisaya chuntunia jigol holim khomna hyong ki panai ti thil tu te heading in masan eva gena chule ji YouTube channel link hi atam theipen inam sunga ko tala ala sen un lang ala share un lang link hi thil tu ten ji patachu awareness ki ven theina inei thein lengon I doctor teo le nurse senior tak teo pat zilam kai ki mang te tu ni ki chil khomai na hen thuman tam tak again pik ding hewa jiding achun ala sera aling te hi midam thei pen in thein dingo pan la lak pik ding en thil tu te masan kon chil hen la tuni hin again taksa golin dignitaries invitees tilani doctor le mi chil khom te introduction masan hong bol katin Dr. Paulunmang GKC ka jipa he Upa Dr. Paulunmang himitam pichun again khel ngai lawa I het tak sau gwin cha khoma ama hi mi mantam mi kukal he pina hawa mi kipezo taka he tulai taka hin district family welfare officer in promotionamu tunai cha khan ikipak takjeta Tuma Khanchu District Hospital Blood Bank in charge MO alahihen medical officer district level up to officer hungi tau hi ki pak pi uma chule gamle nam ko chum le khota nga dinga mi mantam takini wa hi ki sun pi umma lamka MPCS ko chum upa hi ko chum le bil le mi poi mo tak hijing lai hi lamka pastor bil hin se hi tam thum set alapota Zigol to experience nei hoi tunia holim naw mi tam tak ahun man tam tak heung pik do pik jikin kipa gumita isa tak jeta salem veng Don Bosco school thang cha hu ai ina hi kum som ni wal asep na hi se mai tai ti mi piten he deun introduction ka vak bol hen na chule Dr. Lonlei ji alaya ai chut pik hi amin tungai le pi Tinglonlei hi ama he Vaiphei numei la kachu ikison pi pen lako khat ai ti len le gen khilo ding he Anaesthetist ama he ama be hi CCpur district song hitaila mun chom itale major operation hi ki bol thelo ai ti len le gen khilo ding ki ging cha ajik chu Anaesthetist ti chu ama le dan le again ul gen bel din ngai tin operation ma dam lo operation ki bol ding chu nat athok lo na dinga bang titi de he kitha akho he na suk be na ma nam lup iti dem suk be pik na hem ti na he jigol na chu mi thim big lo nga na sep the lo he jikin ama he mi thim big thim na gil nei I nei tew la ka khat ai jikin tuni hun holim naw hen thuman tam tak again pikin cha ko ma bang chana hem operation hun sung ding ti le het lo he jite zo chi chu khul tu chathin operation ding hun sung bang ki mi ta halang jigol chu chim na nei migil inei he chele ma he coach member ki sun pi umma ma he lam ka MPs coach alo MPCS coach mi loi ti le ka vagian hen la chonji asik pen khunung pan katin pi Kimboi ama hi Angeline Vaiphei tin official name ne ki he pi Kimboi hi tu hin district hospital integrated disease surveillance program a data manager hi ye thidi danu chun hi leng vel na sukhak dam lo te Chungchangah record ala sim tu
mò bục na poi mò tak tu ai ti kha tin ti chun gen le hen he chin thei mai gen cha ko ma chule ama hi tulupa Dr. Soilal Sim Principal Rostap Memorial High School loi nu a he etuni na hun man tam tak eulakin ahung pidoka kipak isama ma achungin kipak thui wa gen non kit hen la chule pi biaklun hi ama hi pi biaklun ni senior nurse senior ma ita experience hoi tak nei CCpur district sung mun chom ama pukna poi mo tak tu ni tiếng ấy atu tawa pan pi ngai te pan pi in dam lo kai tu dan le kol dan lamin le mun ma hi tu ni hin le Covid-19 la ki ven dan ding pan lak dan ding chele bang ti be mi pi ten bang ti panila ko ki ven dan ding ti thil chum ama pat ngai thading hi wa ama le hon man tam ta kai hun pik do pik je ke na king ki pak thu igen hen la apostle le tu lupa kailin thang a hi apostle hi Churachandpur district lecturer sem lai hi lamka MPCS ko chu ma lo hi ti chu tunia mi poi motel introduction ka vak bol thei dan hian lang amau le dan le akim lom le abela bu tu le bela pik den zalen ta gen ding in chil hen la tuina masan holimna chi tau je le tinu mi piten I het nop ma mau chu coronavirus ki ti hi banga hi em ti a he ji again chin dingin Dr. Paulunmang vaccine le tinu dang ten le za thup thei dan hong za thup tau din ngai tinu coronavirus ki ti chu banga hi em ti hi mol pen ten le he thei din hong gen chin piek le ki pa me tuni YouTube ngai tha tu te jo si en tu te jo si labono chi bai kang buka ki pa kom tak main tu jing kala es Manipuri na sai na hin gen theding ti gol holim thedi din mun ai dinga ki pak tak je thi ti kha amma sa ke ki pat kawa gen hian lang coronavirus yung ti ta le corona iti phatale lalukhup coronation lalukhup a khup saktal coronation atiwa coronavirus ile ji patchu amin hong kila doka ana nai hi lalukhup gola ti hi apal sung ji ka hin coronavirus kitin ala ki he ama hi na nahi tilen na nahi hi chum oma pakhat na hi parasitic iti tale muthei mitale ki muthei etena hut nei ti bang ai lo le malaria ai lo le santen ti bang khen khat ti gola a hi muthei parasitic ti uma sanga neo jo deu chu bacteria akiti kita bacteria iti phatale aneo jo deu hi na ipethei tu je chu bakte khinan dysentery, typhoid, TB, leprosy, dang apodok thaya. Apathum na aneo deu sang bacteria sang neo deu iti penele virus katiwa virus chu aila neo khop mai neo chahi. I heading ko doi chu ji virus hi amale ma hinna nei pu midang taksa lut phale hijack abola. Amale ma chu ti ikoi le chu ahing chi po wak le po le taksa lut phale taksa kha elu pi ka i taksa pat khan alaki matcha ka ti kha ji chu hi coronavirus ati pha tu le coronavirus mi thiam te nei khen danwen chi sagi ve le khen pe ko hi chu na chum podok the je la ka chu tu Covid-19 iti pen tu na pen le corona virus chi khatai ti kha kabak gen the ki pa ko ma corona chu bang ti dan corona chu bang gol hem ti le virus chu hi ai dan te chin ta kini ngai thawa ji khela ki chin kha chu gen theile din ka king chapo doctor pa chingen ki pak thu iwa gen hen la ai le tu coronavirus ve te hi ahung khok sit pha tu le
Doctor Lonlei pi Lonlei vak dong hitinu Doctor Lonlei ICU ventilator ma ina koi se ko ji bangol hem ICU chu bangol hem tak chun kium tale bangol et colding hem bangola na te chu ji tak chu tut a hi wem bang hem ICU ti tele bang mi pi te hung na tak tak poitiu le ti thei poi future again thei lo he ji tak chun tale hen bangola ding hem ti te bang ai lo le ji gola te chu bangola lau thon pi ding hem ti te ting le na sa takin I het na he atoma ma jing ai mi mol te a ding ji chun doctor Lonlei patin het na vak su zau tu na ma le aman le thei to pa yong gen pe ding na mai vak chil kit wen na hun phale phat phai pe tu lalpat kingin ki pak thu hen la ko chom loi pate MPCS ko chom loi pate chungin le ki pak thu ge na coronavirus hi respiratory disease hi timai ting hui leng la kale chu ki hop lu thein tin chun I khuta I khoi kha kale ki kai the hi ajek chu tun table hem doorknob so hem ki khoi kha le jo chun imi tho I kam ho ai lo le ina khoi khak ta le lu ta hin ji ki pat chun I hat na ho hin ahung lu ta chun je chun I chop lak ahung zena ahung nat naung pi je chun I hat hak sa le hum thein tin a serious tak advance a serious tak ong hi tak le difficulty in breathing tiong ne yo ji phat chu le ama e le e hat kila thei lo hi tak jekin ICU kiti munakhan ki koi se ka hi ICU chu a full form ai le intensive care unit a hi intensive care unit a chun ke anaesthetist pawin anaesthetist te pawin chu medical term in critical care given to critically ill patients ai lo le severely injured patients ti chu khole he talo amale male hai thei talo chun bang kim kha life support hung poimo ventilator ho breathing machines ho hung koi hun takle ICU ki ti hian ICU chu special hospital la hin unit a hin hospital la kale unit special de ka hin je chun van mat chak chu ICU bed le chu minu mintin chun ventilator ho le mintin ti chu hat nop na ding ai lo I hatilak thei lo ta kai le a mechanical ventilation hungai tai jekin je chu to ho chu hi le ABG arterial blood gas analyzer ti ho le mintin chun infusion pumps ho le ki manga chun good suctioning machine as all main thing is the main central pipeline oxygen pipeline main central line ki mangin tin jo chu machak thupi deu chu ahi ICU chun ki pa kom khom mai ICU di dan ji mit thani vak sung tu theya pi Lonlei Doctor Lonlei chun ki pak thui vak ge na dana khan ICU ding hi bang stage IDM coronavirus stage ding hi ma je adon hu thei Doctor Lonlei le hin la Doctor Paulunmang le ventilator ting a koi hit Churachandpur adam lo te mi tawe lo le mani purin ti te vel bang le neo khat ventilator ICU ting a tut thei ti te bang le information I nei theu le vak gen pik thei ding o coronavirus na iti patale coronavirus na ve te ti na hi lai ta kai vak gen gol khan coronavirus hi aveisung anana hik aluta aveisung hi incubation period kiti je zo chun ni nga pat ni som pali chana incubation period oma je lakhin avei te lakahin chi thumin khen the vakgen talehen avei te za som giet sim 80% kiti hi bangma atak sa dang lam na loading atak sa bangma khosik a hi ti lam le ki hello lunai ti le ki hello bangma chunga tak sat chunga tunna bangma nei pu zela kat pat chu
so som 15% za som panga te chu oxygen ho dam doi kai tu ngai uma ye tak chunga chun 5% hi support da na iwa gen gol khan intensive care unit intensive en ikithu pi lo le dam dok the lo en ikithu pi ngai thu pi lo hing thei ta lo di din mun hong din ta le je la ka za panga sim te chu ji kha ICU ki koi he again gol khan advei te yo si kha ICU ko ying di ti nai pu lai ta ka hin tang pi kha ICU koi the ki ti chu za panga ti kha a he chun lawak dot tak sa ka bak ka de lam nok chu Manipur ga mahin ICU ki ko ying khat le ki hanai pu atang pi asymptomatic ididem achunga tak sat na hello bang ma ahi sial na danglam ahin ho danglam lo bang ma na ve lo gula din mun atang pi hu ti kha ka bak het sakai ki pa gom khom maya ji chu ICU dan le last stage Chungchangah Holimna ma coronavirus ve te last stage ICU amao support ngai ta te dan he chule Dr. Pagen gola chu na ve zo si hi stage sa umai da ne wa ngai thau ki pa tak jeta tu hin Churachandpur district da ne gen tak sa golun Kimboi he Churachandpur district integrated disease surveillance program data manager he ama he wak thu wak dong kitin Churachandpur district din mun avei bang za ti mum chule bang he ziba ka chun bangzat et kol dam hi taw mo bangzat hi test result po nai lo ai le bangzat chu expected ai lo a growth rate ti to increasing ai chu stage state dang ale patale hung be di le thei mo Churachandpur bangola kisakna hem bangol record bangol ni chi pwm ti te detail lewin mem Kimboi ne ngian pik thei de si chu ama ngian pik din vak chil ti mo statistic lam to kisai hi je kin kan le detail dewin hungen katin mo je coronavirus Chungchangah hin India hin first case kha Kerala ila modung ju in eilam Manipur le kising sakna na satakin la umta India honglut masanga pat khan le January pat khan kising sakna ala kineita mo IDSP department te hin jena to kidung ju chun mi gam danga hungte lena hungte tidim ai lo le barmalam site hungte foreign country hi lo le outside state hi ho se data abula patina lakila he tu chana hin stranded passenger te ahung polu tengo hin tu chana hin mi sang thum wal hi igamin a umta I Churachandpur sungin mo jena hin mi tam tak te la ki testa tu chana test ki bol hi sang ni le zagiet walata jela ka chun sang ni le zagiet la ka hin a result imu thei hi sang le zali le ti to ma he zanga ting wang wang ata jela ka hin result imu te la ka hin mi sang le zanga tom la ka hin result positive ilamu hi tu ni chanin zani tak chanin mi som ni le nga phata je som ni le nga te la ka hin atang pi in Chennai apat mo Chennai apat hungte hi atam jo pi hiwa je som ni le nga la ka hin Guwahati apat hung ki pan khat positive ila ne ya chun Pune apat hung ki pan khat ila ne ya ye lo ba na chun khat New Salei la het ta golun nars khat mo asep na je kin ave ila ne ya je pathum ti lo chu adang zo si Chennai apat hung ki pan he tu chanai mo ki pa gom khomaya Kimboi ai le tu idam lo teo Churachandpur te hi Churachandpur ki en kol hi we me lo le phai la ma ki en kol hi ma tang pin je hi state government atang pi sun Churachandpur ading adam lo te ho hi mo je nims khu ele locate pe ko he le positive case mi tam ta lo jekin mo ti chu je nims kha 100 beds ale locate reach isolation facility corona ading mo ati le je hi Manipur hin ani ni in positive ang khang to zel je ka hin zakhat iwal ta adam lo te zani at patakhan order hung sokin zani masakatina zani masapar khan order hung sokin tu hindam lo te hi imfal la male tu tadi hing
bed kidai lawa hi tak je ka khama district tinin ala ko yun a series a hilo le ti order ang pota mo je dung je positive pathum imu thak tak te hi district hospital ko tu le tu ki an ko le yu pathian zala ma le a series le edi po mo je ka chun e hospital ki an ko ki pa khom maya ji te chule na vak khom mai het na ai le Biaklun hi vak ki dong le ama hi nurse senior ma mai district hospital le hechin ma de aki in kol te khu bangolin a facility sine hoyu ai lo le Kimboi le pan pi the dan bangola et kolhem bangol nurse duty umayem jitia khu alau umem bangola amau chu mi khen khatin chu thi thalawa walau ti lem the ma jikal kha bangolin pan kilale amau et kol na lama hin bangola ma kilahem ti te vel bang nurse bangola ki kohem ti te vel bang en calling ahead oil isolation what ai chu mo now jivel chu again the nei de again the nei le again pick ze chungchang wang chu ke zelama duty khalo ka hi zikin ahin la ka head dana chun isolation what a duty te hi PPE akipi ma mimal chita amat dingun akipia jichu hoi dewa kivanin pilwang taka duty chu ahiwa chule a patient te to ki ha contact back lo hiu chu maule jika chu social distancing vel to mo tigula kha nurse te chat chu ken kavet kai lo hi zikin ka hechin po pa kom khom mai ji cho poi mo ma le khat ai ma le PPE chu abanin chidin ki saitin ai le tu na vei te hi ba he imu da no hi dik lo ina ki he walau di choi ai lau da na kha ki ven preventive measures lampang hi lo ba me va hot stigma ma jilam ka hi again uru din gen tin zalen takin bangola mau hi to relationship va mok je hot jing ding hem ti te bel bang je bangola hem ti te hi neu khat ba gen tin topic dang ai lut mawin stigmatization ma is it good or hoi dem ai lo le mental bangola effect dim ti te bel bang gen no pineu le ma again nom nomin mai ki petoi tin gen na de hun zau takin ho lin da ki hong takin wa hong i tiwe stigmatization kiti chu ei pawin bangiti dim lao te hinan phak ave hi ti le ki mok lau jing ki chuam ko yeng ti khai je a phahim him po gian dingin abang le je ka gian manda na question isolation quarantine ti hong gian chen ne khot hong gian chen pik no ma tu hi corona ite covid iti takle ana na hi 11 ye corona na iti nga ye December tha wahan China ong pot pen kha a hi ye na om na ha microscope ba tu le la lu khup gulum je kha corona na ti wa chun mi thiam te hin asuyo lai takin je amin pi tiu ti wa lai ta WHO hin Covid-19 COVID-19 ti in novel corona wa Covid-19 ti in apuko apuk che to February 11 em chuka hepo yo chu virus to virology department te hin apuk ki to la takis SARS severe acute respiratory syndrome SARS COVID-2 tin apoko jehi amin tak anak na hikmin tak chu SARS2 ti kha elhet pi kun la tu dana igen gol khan jina na hi kivian na lo hi adam doi le ki nei po jiga chu kivian hi ti chu itaksa hin do theina chin oma je taksa do theina chin ti lo chu ven na ding hom po je chu apan lak di dan taka kivian na ding hin anat na hi ki thezak lo theina ding bangtin pan lak dem ti mai ringot a hi yenga je thezak thelo na ding hin pan lak dan hin isolation dan quarantine ki ti to isolation ti auma lai quarantine iti phata le ei la het thiam pi kun la quarantine iti pha le lai ta ka hin anat na hi
บักดีเราดำเราคอยหน้าให้เราอินเอลเฮดปีก่อนละดำเรากี่คอยไอ้ป่วยที่ไอเฮดปีก่อนละควารันตีนอีติตาเลอามาวกิปัดมีเทจากเทจีโกค่ะควารันตีนกี่คอยฮีอามาเขามีพาหิวมีเฮโร่หิวตัวนี้ก็ว่าปีเตว่าเฮดดิ้งโอจูอามาฮีจอยซานตาหิวอามาปัดอันนั้นน่าวค่ะอามาวันอเวลัมอุลกิเฮเราฮิเลนัดเวทเฮดินมุนดิ้งโอ society ละก็มีปีละก็เทจากเทโลนดิ้งค่ะควารันตีนได้กี่เหี้ยคุ้มไม่ติค่ะไอเฮดปีก่อนละอามาขันนัดหน้าเวไอปุยดำเราไอปูติไอเฮดปีก่อนละควารันตีนค่ะมกเราเราดิ้งมีอามากิ sacrifice โอไอด้านโอค่ะเฮดดิ้ง stigma มาเขียนโจมเราดิ้งที่จะมากิปากเขาไม่จอมมาเล็กกับห้องเรียนรู้เด็กกับเกณฑ์พี่ว่าเกณฑ์ตาสากลขันเจฮีอันนั้นนี่ฮีด้าน incubation period กันทีอันนั้นนี่ก็ลูตะกิปัดอันนั้นน่ามีกายสอนที่เดียมันน่าตักษาลูตะกิปัดอัตักษาดำโลน่าอปอด so incubation period กันทีเจหุนฮีด้านเกณฑ์กลขันมิเทียมเตจุนนิงากิปัดนิสอมปลีอติวะเจสุงหินอันนั้นน่าฮีอากิเทจากะอากิเทจากเทน่าฮีว่าเกณฑ์กลันด้านปัดขันอีอมอีหัดหุยเลี้ยงเทคอนแทคบอลเทที่อีเทมนัดเปียงปัดเลยที่กี่กายตัวเทอีเทมโลและอินดิเรกอีเทมสามินอวัตเทมุเลเจปัดชุกายเทดินมือเนี่ยเจก็จุนด้านไอ้บักเกนคนควารันตันกิติข้าเจฮอเวนนัดดิ้งลัมปีกับควารันตันกิก็ยาจุนอันนั้นน่าฮีมิลกะปูดอเทมิลกะอากายเทหุนฮีด้านไอ้เกนคนขันอินคิวเบชันปีเรขันนิสอมปลีจันเฮเจขันละนิสอมนิสกิจันเวลทจุกายเทโลดินมุนีเลดิ้งตาเฮเลมีอีบักมีนังกายสอนเทโลดิ้งเยก็จุนิสอมปลีจันนิสอมจันเฮเลบาโลดิ้งto be safe ที่เดตุกายสอนเทไอ้เราเทคแก่เราบอลดิ้งมีดัก safe ที่เดนดิ้งค่ะนิสอมปลีกี่ก้อยที่ค่ะมีปีเตเฮดปีกันลังเจฮีดัมโลก้อยน่าไอปุยที่ค่ะควารันตีนเซ็นเตอร์ค่ะดัมโลกี่ก้อยไอปุยที่เฮดปีกันลัง number 1 number นี้นะควารันตีนเซ็นเตอร์กี่ก้อยควารันตีนเซ็นเตอร์ที่ปันนี้อุมาว่าแกนคิดแต่ละขัดที่ institution ควารันตีนที่ institution ควารันตีนอิติพัดเลย government นิน sponsor government เตะคนนั้นหน่วยเฮตัวหิมีห้องต่ำตาลุดพาตัวเห็นลายแต่ก็เห็น community quarantine center ตินตัวมักห้องมีอเวียงเตนักมาเอานักคนนั้นดิ้งโอกิกุยเจียละก็ชุกวักแกนอบจู isolation ที่บางติมเทมติเลเจียตะกะดำลงนั่นเองลุจังนาข้อสิกยังไอโลเลสุงคอไอโลเลลายตะกะกอลนาไอโลเลนวมซาโลนบฮัตเทโลไอโลเลลายตะกะเจียไกตัวเจนง่ายเบเตจู isolation กี่ก้อยกี่ทีเจ้าละก็จุน isolation นับปัจจุนpositive กิเตสpositiveเตจูด้านเงี้ยก็ขันเจนิมส์covid hospital covid facility กี่ก้อยที่ค่ะก็ว่าเฮ็ดสักไงดร.ปาลุนมางอินองเกนจีนปีเบเซล่ะองเกนจีนปีกเบเซล่ะกี่ปากคุ้มมาจิงอ่ะจนดร.ลอนเลยวักตองคิดอดัมโดยที่อาเขนี้น้ำมุดอกเต้ามาอิสราเอลเตียนบางเลยอะไรอเมริกาเตียนบางนัดจิวเอ็มวัคซีนเดอมุดอกเต้าวัดจิวไอ้เลยอาเขนขัดิน simple เดียวว่าดัมโดยที่เลยให้จีเซลูบางคนละดำโดยที่คิมุดอกแอนติไบโอติกส์ที่ effective บางคนละhemจีดร.ลอนเลนเฮดติ้งที่นี่มันเกินเพียงดินวัคซีนคิดดูอดัมโดยที่เอาหน้าปูกู documentation เล็กขัดเลี้ยมหน้าปูเจ้าก็จุนอากิเวนนัดดิ้งหิมเป็นช่วยเลย preventive measures ช่วยตัวดร.ปันยังเกินเปียกกูลขัดpersonal hygiene, food hygiene ที่เดียวให้คงไปหมดอินเทนที่ตากข้าตั้งปีโคโรนาไวรัสที่อายุนิคน่าจะเห็นเลยอากิฮอบลุดอากิฮิบลุดเจ้าฮิปูขอยเลยกิลสอนเทหีโควิดนั่นนี่เตจุนอับขอยคักน่าสาจูตัวหินaccidentally ไอ้เราเลย unknowingly ที่อับขอยเลยจุนแล้วนาเข้มแล้วมีเทมแล้วขุดแล้วสอบถิ่นบางครั้งหุงไก่ทีเลยจนเจ๊ก็จนแอลกอฮอล์เบสแฮนด์รับไอ้เราเลยแฮนด์แซนิไทเซอร์ที่ขุดอินอิมังอ่ะอิรับอ่ะเดินห้อยตะกะ
sort did you hold a could pass up thinking the thorough washing of the hands. Dan chu adam doi chu mudok chet nai lo. Okay, very good. Thank you. Ki pa khop mai. Chun one of the symptoms ka aungenta gol na ki khu chun luna fever, mild and short difficulty breathing, and then loss of smell, that taste hole hung ki loss the hi. An inak ma tijo agim leki hello the inina nazika Symptoms ma respiratory disease is ka kama till taste example ibang inak to ma i taste le hung lost the jo chule ma je ki chun atang pin virus again golakan immunity chu ya chu idam doi phapen chu hi jinga immunity ki ti choi le I taksa ki pat ki ven him theina hi but upalam deu chu ma very old in advanced age stage chu hi le amau chu a immunity kha sh advances ma immunity kha hung tom deu deu hi chu immunity chu I taksa ki pat pathine sim pek ti bai le ma ele ki ven him na kha hung tom deu plus underlying medical symptoms atiwa cancer well diabetes nevel ho bang hi kiven deu ngai ajik chomau kha alu takele anana kha punghat ma mai chu immune system mo hat kala ma very low so je kha poi mo indi preventive measures ma and personal hygiene ka ti te ho kha chun covid chu virus is jekin to damdoi antibiotics ho hi effective back lawai supportive measures ho ka pek din tin chun but if you are hospitalized bangla hi le covid je ka kha due to co-bacterial infection well chu antibiotic le hung poi mo mai the hi tu lai chun researchers ten na satakin vaccine pok do na di tin ha panlak ha panlak na ane wo pa vaccine tak la chu ti chun ki ven him na chung to zel din ginza ko me chu tu lai ta ka chu a vaccine adam doi pen chu mu do chet chu hinai lo ma ki pa ko ma Biaklun wak dong ki ti tinu Biaklun hin gian nop le ne in tin chule jing lai chun mass mat dan chule khut shop dan ti te vel bang ma te khale hung gian kai hen lang preventive measures bangola ki vending hem tilampi ma he experience nei hoi hi wa jik chun ama patin ngai thadin ki sai tin ama bakchil ki tiu ji question hung ki pi hi abana banin hung gian leng ma ama sapena kha coronavirus COVID-19 kha bangtigula can be caught from person who has no symptoms ma a symptom nei lo te pat bangti dihem ti le it is clinically proven ma ki he COVID-19 kha a symptom lo wa chu ki lo son thei lo hi ti ma abana chun how can we protect ourselves and others if we don't know who is infected ma bangtin ave I head lo laya bangtin e ki ven jipen hi e thing tangama din apoi mo ka sa bangti ki ven de hi le we have to keep in mind ilung thima mo I koi dingu chu when we come out of our houses mo I inapat I hung pot dok patai le we have to suspect that mo mizausi hi symptomatic ne hi tin lung thimin nei leng om dan chu kuma ave chu hilodi hilele kholaka I hung wak dok phata inapat I hung pot dok phata ile mizausi kim kinga ho hi mo asymptomatic nei dana I koyai le e kha kivian na di e apat kha hung lang chau de chu and we hungyan kinalaika and we have to practice more golden rules of the World Health Organization tena rule ala bolu chu bangai ti le we have to wear mask hoi taka mat di mo azo le social distance poi mo pena about 1 centimeter
mito ikalaka 1 centimeter mo 1 meter katina sorry 1 meter distance back ikoy angaya azole sanitizers mo sanitizer gloves ti hovele apoy mo ahin la tingtang gamahi sanitizer chozo lo le tam tham di zikin sanitizer bachok te te ding ti hi pu paisa nei lo sa sa mo mia hol ko ma mia le ba zena sanitizer chok good lo di a hoi pen chu thingtang gama e gama khut sabon le hoi ma mai chu sabon a khut hoi de wasok thing di ma ni khata ikisak zo sin le live nga ve guk ve tan le hoi de wa ikhut isop thing na kai le sanitizer le ngai bag sek in ka hepu azik chu town area town sunga chu sanitizer le mu di umintin gloves ho le mu di umintin ahin la thingtang gama chu ji ho lo de hi zika imi isaten I u inaw ipi pu te hin in sunga le mo khuthoi de wasop thing di sabona isop thing ai le ji covid-19 na pathi given the hi ti kha kagen o thi han lang abana chun what should I do if I come close contact with COVID-19 infected patient ma COVID-19 tu na pen nei tu ti mai ti ave khat to ka ki kinai cha ka hung khom phale bangtin pan what should I do ma bangti ave ti khat to khom mai le bangti e hin pan lak ding dan hem iti le I will ask ma ama hi mas hoi de wa hap dinga advice di ma azo le social distance maintain jing di ma chu le azo le ama to iki contact close contact ine zo phata iki hen phathai le ei kha ina ichi phathai le ivan zo si hi in maya koi ding sop thing ding azo I khut I he I mai ibona ei kha sanitize local sanitize itiam ma ei le ei ki sukisil thing ding ki suk thin ding hi poimo pen ahi ti kha le ka gen no ma chule what does it mean to self-isolate ma? Eile bang tika isolate di ati le. If I think that I am likely to be symptomatic ma, kay hi COVID-19 veidinga kahung kimun mo ma, ahi le, I should do self-isolation ma. Inaka umding ruma kakihumdi for 14 days. Ti gula mo isolation dana doctor panagyan gula kha room khata ngon chang ti kha mai di hutile midang lo son thailo di mo ho room ki humding and get clinically test mo test ki bolding a virus kha adam doi umlo iti gula kha eile kha iki isolate mai kha adam do hoi pen le hintin chule antibiotics steroids so apoi mo ai le chu nek di apoi mo pen chu nutritious foods ma to Dr. Lonlei na gian gula immunity strong na nga kha nutritious foods ma itaksa vitamin thei thei di me hem bang bread ti vel ak tu ti hovel kha ine kai le itaksa hi immune system mung ha tai le ji covid-19 virus in aizo him lo ai ti khale ka gian no ma azole the only way for a person to escape from the virus ma ji na pata bangatidim escape ahung pot akiven him nang hoi pen hi le because there is no medicine ma adam doi lawa hi zikin self isolation pen again zauta it is to keep oneself in a room to house and to keep away from other people midang to kimu lo him di ma chau kha hiti isolate I hungain tin positive I hette bangiti dim actually all positive and symptomatic people are not necessarily coronavirus lele jika mi cheng mo covid-19 iti jika banga asymptomatic umlau chu necessarily ilau ding le hilau ma kha ikivending apoi mo ma the
the coronavirus it is closely related to common cold ma influenza and pneumonia ti te vel to hi kinai ma je ka chu 14 days hi ei hin ei le ki isolate ai le chu ji hi ki vian na hoi pe na hi ti le ka wak gen num kita quarantine iti phad le dana khan doctor Paulunmang na gen zauta gen bedding le umpo ken ka hung gen u ta hi le tu ai thing tang gama ma so le lo na le mai thei ma ji kha mas bang le amat ding dan uma imat hi lai le phachum lo ke hung hin tin mas mat dan kha hoi dewin explain hung bowling katin ji chu ke ya dinga ka hun masi igen tak sa golin ti hi alanga bul theina uma ahin la ji masi abul ding dan hi ji tu kong sho hi ma ji bang hi diklawai chu adik takamat ding dan hi le layer 3 layer hin tin zilam hi anui lamangat ding ma ji anui lamangat ding hiti hi bola ti hi hoi takin enun lang mas mat dan dik tak chu ji a layer pen hi ti hi anui lam hunga bek ding ti lelamai hiti imatai le chu a virus bang for example ma ilag dok phatai le takahi umintin ilag dok phatai le ti hung ikam sung imit sung ale lu te hi jikin amat dan dik takha mat go hitino henai lo ten le ma ji hi azole tu igen gula thingtang gama hand wash ma khut sop na hole lo nagamale kha hi ziku igam hi changkang nai lo hi jika chu hand sanitizer iti te to hand wash bangle lo nagama chu sabona hoi dewa khut sop ding dan le uma ji chu i khut thi sabon no di hoi dewa hiti noi di ma hoi takina la enun lang hiti noi ding azole changlam khutaka ti second khat vel ma ti hiding and then availam ti kha hi kidding azole ikut ji bang kiti he ha ei pawa khut chang ho hi le hoi dewa kha ti hi ma not dik ti kha hi ding a both side alang ni nia kha ti hi chat di azole ikut pi ti hi ma sabon phuna kha khat khata ikut zung te hi ti khat khata bolding ti hi boldi azole khut so phile mai lo hi azik chu tu lai covid-19 hi alawa la lo ahin ai zika hoi taka khut isop thingai le chu jinat na pata kiven the hi lauding le lo hi hoi taka khut isop the nai le ma ri chu i bol zo phat le tu ya hoi dewa ni asabon to anin cheng to sop thing ma ri chu insung chi ta icha inaw anewali ni na ji practice thaileng hi tu covid-19 ni kuman la lo hi ma la him lo hi ti ka gen nom hi kipa khop maya Biaklun na patin demonstration levak en thawa mi pi tiani lok piu gin chak khop maya thil tu ten aile district bikini district administration ti maitin Upa Dr. Paulunmang dong kititin Bangolin Churachandpur district in Panilawe state government in Bangolin budget economic sukha ma ding ahita ahi ti he saw ahi Bangolin Panalawe district bi quading in Bangolin finance lam bang hung bol mttvel bang head anei khadeo head anei le gen pik theidim head u to kin cha ko ma Pakom tak zeta lai taka government in bang ti panlakem ti kha ken lagian chin the dan hungian chin katin government hi zelama prime minister level panlakoma state level pan lang dan oma
kipakum tak main Modi sarkar Modi government no hin nat na corona hung til pa khan March tha khan lockdown ei bol pi ji lockdown hi anat na mahat lo na dingin pun be lo na ding theza lo na dingin tin lockdown ei bol pi ji lockdown chu state tinin akipoma state tin na tingin lockdown akibola ji be philowa lai taka ama te ho na siam thelo din mun ti ho I he chi tu jiti ading khan anchang ho le ho ma chun anchang hom be philowa bank account banghem krishna banghem bahat vel khan be mi bank account po khasum ho poluta ji gola chun government level pat pan lak dan ji ema toy ding dan pen eman in la bol zo lo kha government in pani lak pi gai ti kha I he ding ko doya lai taka a district sunga bagyan talehen atang pi pan lockdown chun lockdown ei pon pi ka curfew ei pon pi ka lai taka social distancing in ei theina dingun lai taka dor te mai te lai taka hin fit thum ki ka lai taka hin queue bowling ti hoin jo te kha ei ball pi ka chun beng hon ding dan ti ho bazar kai ding dan ti ho ding dan ti ho na ting khan hoi takin panela pi ka jebe philowin lai takin quarantine center ho isolation center ti ho tam pi aha pan la khomai government in wa adit ami ka mak chun wa gen siang poitin hilele atang pi mi pi la wa heading ko wak doi chu community quarantine center ti to institutional quarantine center ti khoma atang pi hi institutional quarantine center hi district health society katiwa DC chairman na no hin ama hin suma podoko awa jo si apoi mo yo si hi ji kimat chaga sun tu ni tiang hin noi som ni 20 lakhs vel akimang zo tai di ka ba het sak no ma chun community quarantine center akikoi te so le kun a support em itile ji MLA te fund MLA te through hin lak som pin lai takin amao et calling community quarantine center et calling in tikhan ahung kipi government in jebe philo lai takain I he ding mi pi te he ding chun lai takin community quarantine center be khai po aboyum khomai government ading in lai taka chennai pat hung ki pan ai lo le Bombay pat hung ki pan Delhi ki pat pan abahara yo si atren di yo si khale ha arrange pi ko abahara di anek le chak chun inna tun chen quarantine center tun chena abahara di pick up na di ai lo le lai tak district tewang akiboi gari la ne lo lai tak hi winger khata ha ya ro chule winger chuki dai zo lo in lai tak mi apsiang po jigol khopa chun government panaki lai ti kha pi ne la het pi kun la jebe philowa lai taka ei mi malini he di chulai ta government in panilak pik na hi bol thei pe na chu en iju kha isu pi ti nu kha he min social distancing ati le social distancing boli ti nu lai taka quarantine di ti le quarantine ti nu jam do go poi ti nu lai ta khut sop di ti le mun ti na khut sop di ti le khut sop ti nu jiwol khan government ei pik da khan je kha government ki thu pi le hen je kha mi pi te panilak the na pen hi na ti kha ken le ka ba het sakai ki pa kom khom maya government in pan lak dan te Dr. Papatin ngai thawa tuin Kimboi lutkin Kimboi wak dong ki le hen state danga pata ye mi tam tak hung di na layo mo hung leo bangulin district hin pan lak dan pan na laku em ti te bangula ding em ti te lung khama ma chule Churachandpur mi pi te hin thui mang em ma ya jik chu amai positive te data recorder hi bangolin ngai dan nei di mai da tam tak boru ka che ngai jikin hidin king cha vel chule dang le belap nom ne leung belap tawdin ama hun wak pikit ti we tu dot na dung ji chun I he tak sa gon dan khanila tak lang ta tu tienga hung lu thi sang thumi wal ta he le government estimate dung ji chun akim khat a hi be pam mo hung lu sa ding hi na hin government lam hile medical lam hile pan na sa takin ala jingo ama sanga
stranded passenger te ho hong lut ma khan a district Churachandpur hin quarantine center pakhat chaw alakinaya mo jakha ti golin khat lani hong te ading le a hong te kha je hun lai khan test le laki bol se ipo 14 days quarantine laki bol abang ma symptom asolo chun laki sol ma he a hin latin stranded passenger te hong tamdung zui first chennai train hong patahin mo mi apuna hing lu tapat hin government in kising sak na lok alakit alaneya CSO te ho to meeting ho alane yo mo collaboration bangti pan khom dinga hem ti ho kha meeting advance alane be kota chennai first train hong patakhan village zo si iti di ma hilole quarantine center bol thei di zo si village level a khote ke khote mi zat gam pa ma hung tung thei din muna hi ti he zo si khan quarantine center ala ki hon chi to ma ti gola khan ala chi a hung tunun quarantine center zo si khan ala ki the za ko ti khan au ma tu hin atang pin blood sample le abono a first bed state taiti ama holak chai taw tam zo pi le discharge hi taw another 14 days home quarantine dingin a hin la tu hung thak ding te hi te chungchanga hi panlak na sa takin administration lamin le panala tu hi a khu awenga hian thang hi talowa apuna ma chennai hung te jeta quarantine center ding Bangalore hung te apuna punin a hian tawa tu hin le akim khat hung ngai lo atam zo hung ngai lo hi nawin a hung masango hin gongal na ala sim zo ve kata mo administration lam side in bangate te hi apuna ki koi hem ti le je le azik uma hi azik chu pakhat hung positive ta hen la hi le contact tracing akiti contact tracing point mo na hi ne khat hung stress te katin ma tun ama sapena quarantine center chennai first positive case ila mo kha contact tracing ki chen thena din hung gen chen katin ama kha community quarantine center ala ki koye he ale luchang na khosik complain hung ne je phat khan kinin district hospital isolation facility khun po rutin na oma je takapat khan test ahung ki bol chun positive ahung hita je phat khan ei lam pata keu lam pating ka data management lampat khan akinin contact tracing ala ki bola contact tracing chu bang hemi tile mi khat dam lo hi tale ko kha aking ina la umin ko hala kai son thei dim ti kha hol do na hi jena khan ama ahung ki suye chun train ahung chong khom pi te ama bugi mi bangza chong jiri bama pata basa ko to hung chong khom azole quarantine center ko to room khata khom te aki sukha pi thei de dol zo se khami som nga som gu ber khaki kai khomina mau kha test ala ki bol kita jena chun ti golin positive case itidem kha tha khati na hong khanga te khan contact tracing la ki bol se ke tun la ki bol to zela hi contact tracing ti chu ti ta golin te khan aki sukha thei pi ding ti hi tu hin le tam tak inaw te inaw gam cho ma hung te hung lu jing dinga hi na hin hak sa na tam tak tok sa hung lu dinga hi wa nek ding wang a hi lo le hak sa na gen thei lo chom nei sa hung lu dinga hi wa tu hin government ti gon community quarantine center he a hung na gam dung zui yo kha koi ding ti hi ta jikin ma le lung nieng taka au mo SOP standard passenger hi now quarantine center inmates hi now azui ding dol ti government in guideline a pe ko hoi de wa zuin som khat hak sale le ama ho le ala ki he thim dingun ama wa di bepa hi pu I society a ding I society a ding I insung mi te a ding ama le te kha SOP kha azui yu ngai a hi je ka khana ma le to ngai takin hak sale le ti khan zuin ti no chun a en call tu te ying in le CSO hon le ki het them na nei takin le lung se takin en call kit bok le ni su idu thu sa ma hi a zo le bang ta ka point gen nok contact tracing chu tu chu zo thei tan tin ma ale ka supplement gen nok te ka ngong gen pan kit ti wala
ส่วนด้านอีลอยป่าจ้าตักเต้นน้องแกนขันเนี้ยขัดกับแกนเบลลับนกป่ามา hospital ลำ administration จงจางขันตัวหิน A district hospital หิน doctor ปนีต่อ nurse ปลีฮิตเตจิลตบหิวะ G isolation วัตหุนอินลำเล็กเล่ลวินมาเตดำเราเตหอตัววางหินอิมฟัลลำเป็น$เราวัดไตตีเหตุดงจุน positive case หอนัสันหุนกิโกยดิ้งหิตากจีกินอามาสังขัน positive case จนพายลำมินอิละทอดอิเลตัวหิน order ดงจุนChurachandpur district hospital อิเล positive case โกยดิ้งหิตากจีกินจะขุดตัวหินhospital หิน doctor ปนีโต nurse ปลีโต attendant ปนีฮิตเตสูนาจานะ24/7จีอาดิ้งมองกิเปดตบมาหิวะอดัง nurse เห็นขัดจู duty roster ฮีกาลขัดที่นักกิเทงโอกาลขัด duty วะ duty จอเลยอามาเอาเลยตัว Grace Bible College สักคนมาอากิ quarantine เจโลอาจอพาเลยอินลำเจตให้ไปปะหิวะตัวหินChurachandpurหินมันิปุรปุ่มเปียสิมาจนChurachandpurหินอาสร้างลำปังสุเฮเลมีต่ำดุงจุย positive case ต่ำเลย under control หินอะไรอยู่ขามเทหินอะไรปะเทียนลุงศิษย์นาซาลินhospital ลำเต administration ลำเตนปันนัสตะกินในละปีกูเตหิน under control หินนาลายเจกัดซุนเอาหอมเต passenger เต inmates เตหอยตะเลencall ตูเตหิตะเลอีกำซุงเบนบิดนาดิ่งหินปันนัสตะกินละดิ่งโดยสักเอามาตูจานิมาซาตีโกละ nurse ขัดตีเลมีปีอีปะตาวหินละปะตาวดิฮิเกย์ปูอาเจกสุอามาเลยหอยตะกั standard ขัด protocol ขัดจุยะเยลมา duty อาจายโยหูอินลำเจลวะ direct อะ quarantine center nurse quarantine center ลูตะเฮเราท้องดิ่งบังมาเอาปูส่วนต่างเปียChurachandpur positive case หอย asymptomatic อะฮิวะมาอันนั้นน่าโซเซโล contact tracing อะปัตตะละกิมุดอกตัมจาวจูอาจอเลยdoctor เต้นละเกนกูโล vulnerable age เตมีหิงกิไกสอนเทยใบลำเตน่าวปังเตหิตาหันลังกุมสอมปัดน้อยลำเตหิหันลังกุมสอมกุกปัดซุงลำเตหิ vulnerable age กิเตดงจุยซุนChurachandpur district หิน positive สอมนี่เลยง่ากิมูนาหินน่าวปังกุมสอมน้อยลำหิปัดทุ่มอิละเนียมาปัดทุ่มอิละเนียเจน่าวปังปัดทุ่มเตสอากุมหงแกนกัดเต็นกุมลีมีขัดอินเนียกุมนี้มีขัดอินเนียอันน่าปังเป็นจูอะ positive อีเหตุดาวคันนี่ซ้อมนี่เลยทุ่มจะไว้จูถ้าขัดเลี้ยติ้งไหนลงมาไอ้เละปะเทียนจารินามาเอาเลยตัวน่าปังสีจูเลยดับเวกตาวะมากิปากุมตักมาอินดับเวกตาวะส่วนpositiveเอาอุปเป็นอากุมละมาอุปเป็นจูตัวอินเนี่ยจูกุมซ้อมลีมีอะเฮเจเกสเลียนเนี่ยขัดของเย็นเดียรับนบจูอามาอาสังหินอเวย์ปูatu nu nau pang kum li ave en kolach echo ave en kolach na tu nu dam lawa et kol na khama le ki kai he ma atila kai sa le ipo je hoi hi ki kai son na bailam ti film ko na dinga dana senior nurse no Biaklunin khut sob ding dam laute et kol ding dan hoi la gen job pek ta ai la tu Churachandpur district ka hin recovery rate iti dim ti pathian zaling ki pagum tak may nasang ma sun kagyan ben lai ti kat may kan adata to ki sai hi dung zuin atil tu hin chu control room le ta atil lai khan keu hi control room ka hi yang control room ka hina dung zuin til he akipako hi alaki sikhathawa ma ti golin stigmatization ti le chin yauma social stigmatization to personal stigma ma social stigmatization hi da ma khat chu hi corona hi bangje ka social stigma ti phat le kimon ngam lo nai ti dim kilau thong nai ti dim he bangje ka social stigma hong piang do khe miti le i het bukim zo lo jik iti dim ma achan chin tun bang coronavirus to social stigma bangje ka mi pin ne he miti le coronavirus alau dan ki ven thei dan ti ho i het kim lo je ka himaya mi khan khat tu hin tang pin lam awareness a hat zo lo jik le himai thei a hin la medical lam side awareness ha pe kin a peta tu hin chu phale a phadeuta ati lai wangin
เขียนขัดกำดังหงปอดเตอิติเดียมเฮาสเตียวนมีเฮาสาอิบเดียมนายป่วยเวง village authority อินลุสักนมเราที่เวลเกสอยตั้มมาหม้อหงโซโล hospital คนเกี่ยวกีIDSP คนหงโซลเสกัวเดสว่ากีบอลลุนละหงลุดิวที่เขาเวลเกสตั้มมาไอเราเลฟอนก็ละหงคอมมีปีเตนลุสักนมโปที่เขา social stigma ตั้มจิกขันมาที่เขาขันproblem ตั้มตะกอมาจะข้ากี่เหตุจริงไลน์เอ็นเล่ higher authority Vaiphei to taking นั่นแหละกี่ polluting ahile awareness na sa takin village level ate organization level aten stigmatization hi sukbe na ding na sa takin panalalawa ye pata hinji ho problem khaleong ki solve ilo bana stigmatization chikhat stigma mani ki gai sit na itidim hile kita khatsu positive case lai tai itile kap thajing tivel le tamina tam kita joy le deal hak ma ba khat hi advice hi athei danin call center tu la ki hinain mo je corona chungchang control room number 2 la ki hinain advice thei danin la ki bola je hi ei khangdong te ading atang pi tu hunglu te hi naw pang teenage pata kum somli ki ka gamdanga a hotline na sem line ngan hi je kin immune system le hoi ma thei a hi je kin lau thong lo di dan te ala ki gen pi a positive attitude nei ngai a hi dan te la ki gen pi an zo phat le te khan e hong phone zo phat le psychologist department government na medical team na ki koi pe ka je te khan phone bolin na hi lo le personal visit bolin te khan lung thim phi sel na di depression nei lo na di ti dem ma yo khan e bol pe kin la ve ka ye cha kipa ko mama zinga Kimboi patin Churachandpur thil dan borok hoi takin detail takin kim dewin ngai thawa het na ki belap hoi maya toin Dr. Tinglonlei patin ngai thak be tinu ma hun wak pakhi tiwe dan again gul khan question hung ki pete khen khachu ki gen sung nai po chun incubation period pen kha natna ine ki natna ihung ki contact ki pat symptoms tileng he fever cough headache tyo hung ki lakna kha ani chu 5 to 6 days to 14 days develop here the incubation period chu head chu apoi modin ka ging cha chun je covid virus he le ala laum je ka chu deadly virus ki tia jik chu I hat lu ta ki pat chu I sel wala khan ahung ki man tang ma je ki pat chun I chop hola kha ahun su infection on pepe ka e chop ki pat khan bronchitis pneumonia hong ki nei tin chun ala na pe nei le itisan zungzam te khan oxygen I hat na I pe tu pen kha ava su be deu zenga chun blood vessel ho kha tisan zungzam ho khale ava su khala blood clotting ye ka chun oxygen chi thena zo se kha ana hen tang ma ti mai lang ye ka chun hat hoi le hung haksa ARDS ki ti chu acute respiratory distress syndrome ho yung ne ya je ki pat chun multi organ failure ki tin jo choi le ARDS chu ahung di kon chun ICU chu alla ki tung dai ta patient chu kele ke chu Anaesthetist ke nu dung zu kan chu district hospital hin critical care unit akha in charge ka he ahin la tu chanin again gola pathin zalin ma ICU ventilator chu nai po tun bang the din mun le ke hon ka jo chu ke hon ka kol diu hin tin chun khat question khat chu pen chu hi chun surface contact ti kha again zo tawe je surface contact ti chu huya hin imi chang het thina din droplet infection ti chu I hat sneeze I hat chewai lo le I khu diovel hin hui la khan air droplets in uma ti mai leng ma dai tui to golin ti kha air droplets kha dakal kim khat vel chu adam hi je khan ma ain la surface chunga hin sot pi tak
zekin zo zeka chu disinfectant hoi poi moi hi tun covid na igel this isolation ward duty ai lole a family who has a covid infected patient zo kan doorknobs well countertops well table well okha sukhin zinga disinfectant because this they kan again danun admit him expert ten asui dok danun plastic to steel achun sort even up to 72 hours or 3 days well bangum thea chun alang khatin copper well chun only 4 hours well thea zo chu plastic to steel chun asot dai ma jinga zo chu hi le plastic chu le disinfect he ma table chu le hi je chu hin tin lang khade lemak tak chu freezer ti vela le alo le cool temperature le dam jing the le hung hi le ti chu food and all that's why the importance of food hygiene kama freezer ka ko yadam nai ti the poi ti na ka te ka gen utai chu de ka chun heat it properly and then food and hygiene ho khale maintain the best food safety practices ka follow nga in tin ma chun the fourth question ka ke kha can we contact virus from the pets or animals akite chu le poi mo thowin chin family tam zo chun we keep pets ma king vela le bangkhat animals hole sau ti tin dan tak choi le nida khan case reports kha dan chu ti chu history ahung ti dan choi le wuhan ki pat khan seafood market akin ma then it started spreading ti dan de hi hen choi le from human ahin la je chun human kha hung kai ta a process of transmission so human to human hi main thing je chu human ki pat mi hi ma ki pat gun hem animals or pets to in a koite domestic animals level ha ma je kha ki kai son the je kha like chin ta ka he the chu North Carolina khan one dog we know khat ma United States khan the dog was tested positive and 2 house cats in New York in different areas of New York states khan amua ahin la from pet to animal to hutilom lo min aki report kha ki mupo ahin la scientist te khan na hoi takina sem lai tu in le to see the impact of the virus in all these animals kha to in study chasing na lai ti chu ka hung ge ni alas na khan to pets to infection here incubation the symptoms I think I've almost covered the whole of the questions that were given to me it's Angeline thank you so much ki pa ko ma doctor teo le nurse teo mo pok na poi mo tak nei te a hiwa tuin hai na lam a khai khom na lam nei tai tinu amao hi question ki pi ngai la aban ban in hong gen po ti khan poi mo dung zui na gen kha ki sango ai na mi pi tian ilang ai tha ko le i he nop ching kha kim vek ka ging cha dikin ni juk chu tuin ba a kom nai ti dim a khai khom na da na gen nôm ao mùi hôn khát về pi tiền giàu phát cho lệ yêu liếm nào trái đi nghìn ngày tu lệ hen mà tuy là màu gì chú các bạn nghe nút tên là lại chú bôi mỏ cái sai mi pi tiền thì ngày tiền này lại khai khóm là đàn này tao nghe hôn vạc pi tiền lại tiêu ấy hun khat hung laki ting katin ka hun top na dingin mi pi te kinga ka het sak no pen chu hi le social distance le mask hoi dewa mat jing di kholai vak lo thei lo ne khol lo thei lo hi na dol khan bazar nupi tam tak le umin tin dor kai tam tak le umin tin office kai le umin tin te gula kha adam doi covid-19 to kisaya adam doi ki mudok nai lo hi na dola ikiven the na ding sun chu a hi le mas hi hemil lawin bul jing hitinu to dana demonstrable dana khan hoi dewin adan tak zuin bulzing hitinu zi disposable mask te hi le eun amat dan i hepuwa azik chu dakal git chau da hin disposable mask ho hi
dakal git zo le then zel ding kitia hi ji chu izui theile chu phapen penin tin azo le social distance kiti chu nupi te hin ku hile bazar chu te hin office kai te hile social distance apoi mo dan chu tuigen gula anat na hi ave khat kinga ala khata bangleng kinai talua lowa meter thum ke kala yu mahi chun ki vei theilo diti a hi zikin social distance mi pizo sin zui theileng jinat na pat ki ve na ding chu jipen chu hi in ka he ji ka chu mi pi te la ka kon het sak nop chu aku apot dokhin ina hitale kholai wak ai lo le office kai te le mi zo si ina social distance zui thei chit leng jinat na pata hi bangma kai lo ding hi uti hi mi pi kong het sak nop hi ki pa ke ki pa kom tak zeta iwa gen gola khan hop lo ti mai ti hop lo hi ke pu gam dang et thei tam piu ma et te na japan gam Taiwan ti vel South Korea Singapore ti vel hoin a control tawa ama wawang hi quarantine level lo control top yang hiwa et ton tak ma yango amao control dani athupi ke pu pakhat na loi paten again gol khan social distancing abolo akhuta sopu amae tu mu jami pila ka wa taw ye ba hoi ta kong bol li kha anan nahi kha ki thia jak thei ta loin ji gol khan ki control ei ti kha ka wa gen no ma lai ta ka i ton dingo ila he dingo ko doi chu gam khovel pum pi health system gam hoi ket kolna damlo na chung ket kolna hoi pen Italy gam he coronavirus hum pot tilai wanga Italy gam men bang ye coronavirus in bang ei lo de hem atiu le tu khowel pum pi ave tampen athi tampen nong hi pha da chu America te hong ki to America president pan thulak bek lo wi de lai ta kha social quarantine isolation de hobang ma bolo le tu thi tampen ave le tampen nong su ko ye kha apoi mama mai loi paten ilagi anu gam dang apat ilajilo taka quarantine ti tolai taka hand washing social distancing ti kha he dingo kadoy lai taka khatni ka bak supplement bank katin hand washing ti khale isop di huno ma isop lo di huno ma dana loi paten na gen gulo khan direct contact direct contact iti phale thil sa hi na achuk na mun pa i khoi kha kai le en le inak imu ikam imit i khoi kha kai le je khan alu the je lu the na ve na nga thili khoi zo phat le ai loi po do pha le khut sob zeling i lut pha le khut sob zeling di kha a sob di hun umi ti kha te khin office ba lut le i lut di kon le sob ti nung pot pha le sob ken khoi ithem kha mi he pu ithem kha he lo je kha khut sob di hun je kha e chun mas bul hi mun azo zai he mas bul le ngai dik pu yan gol khan mas bul di hun chu mi pi la kai ba umem mi pi la ka bazari wa kaem parhat na panina lai ta ka hin ki khui hi tangem atang pi chu amasi bul hi e ma ki ven na sa en mi pi event na ding zo kha apoi mo zo e pat kha mi pin kai lo de ti kha ni zo khai ti kha chun social distancing awak ti pen kha boru ka leng the a boru ka leng chu boru ka a chu zai leng ei pu iki khu phat i pau phat ai lo le iki chipit phat le ji boru ke leng ji mi tar thum wala leng hi ti wa ye ga chun je len phat ki ve na ding a chun lai ta ka hin ma si bulem ai lo le iki khu phat ai lo le ma ha le ti ki he mang di i khota tum ding tin i khota tum yo kha poi mo je gola chun e ma dam lo na mi rang kai lo ni doi na le ta isolation i ba gen gol khan ni khami pi te he ding ka bak do chun la sa stigmatization na watiwa bachuom bol liu lo kha dam lo ai po wa lai ta ka corona ama uta corona va ve le po hi khama ha corona dam lo etin le en kiun la ma ha mi hero zo hi nang ko vai lo ni nang kai lo ni ama ha quarantine ki koi nga phiu di kha choi sangun lang khat ve ni kha saikot constituency sungai atiwa ka po lai ta ka gen hospital pa hadam do ang pot lai ta ka chu heroes welcome lop na thupi tak welcome ala bol jigol so bol ta ka hi ei na i bon now ne hospital avadam lo le hong pot phale iki pak thele jigola quarantine ya dinga dam lo le hi lo lai tak ei na ven lo ning jigola
quarantine wo malai te hungdam dok ki talai ta ka eking hung thei di je chu lopta khilo hem ti khami pin he tinu chun alung thim agim ding khale het pi khitinu lai ta ka chum koi pui tinu amau khale ti wola i pak sat na ailo lai ta ka doi sak na ti o kha hemil ke pui tinu hen mi le mau le dan le ki ngai se theya hen khat wang ki suicide theu ti kha mi pi te ken ka ba he ka ba gen no mahla sa chu da ne ba gen gol khan athu pi ke pu ke ben di khan na adam doi umma sang se chu social distancing khut sop to mask bol to ye kha ye khel khadam doi loi ti kha mi pi te ke nga ka ba he cha ka ki pa ke ole ki pa kom tak koi pa khom maya tu ni holim khom naw chu chan chun chai din ki sai tinu ho tu tewin hun man tam takai hung pik do pi ko bikin inam le ko chumin i phat chum pi nge yu kinema naule nam le gam le nama dinga la ki pik do na wi thu pi ma ko chum te minin le pathin minin la chungun ki pak thung ki gena lalpan ale tam taka media dinga mal zol na ai theidingin hung mal somin hung jang vukta hen ti chu doi sakna kung kilan hen la chan chuni holim na sai tinu thil tu te zo si chung le ki pak thu gen hi